Koguo kire kigiritio we ni wendete Mbuitu biu. Ye? Murore mwire uguo. Mbuitu. Yes. Ni wendete Wambui? Bio. Ye? Murore mwire uguo. Ningwende. Haya no mwende. Tuthi na mbere agithie kurara hare ruga nyumba-ini karia guteka mukondo tondu nyingi ngiahotire kumugurira nani mwenyewe no kandira ng'ang'ana kone ya kulipa ona ndathomithia na mahitaji maingi we kiago nyingi mubeto kunia twingi we na friend yakwe bagwetagwo Maiko nake akimutethie na murenge so oni bo akoretwo agikoma endelea kudada hapo but over time acha niseme body yetu imeenda ikulu atujaiko sana no rimone kutuka gawe riu nyo mungiurani yake mwakireta ake yeah handu wora mwathamirie atia haria riu agitiga gukoma haria agiuka nugua kurira gwituka ni mwahikania tugithi na mbere riu tukaendelea hivyo na tumeendelea hivyo but all that time nilikuwa napiga picha hivi sana tukiwa na yeye but sikuwa naweka online all that time okay kutoka nimjue tulikuwa tunapiga picha pamoja but sikuwa naweka ile tu nilikuwa napiga picha for memories nakaa tu kwa simu yangu ndio siku moja umuonyeshe mahali Mungu amekutoa na mahali Mungu amemtoa nilikuwa napiga picha from the world book so mwaka yule nilonda ndiye kuikia pesa kidogo wala ni kwa ya Facebook but marafiki sasa wangu na wenye wananijua na wenye tunakaa na wao wametendeka kakuwa tu ni ile tu wana comment naona mnakaa hapo na sweetheart leo you're looking good na huo wakati hawajui hata hamjaanza kuishi pamoja right so ikakuwa hivyo though hata watu wengi wenye ukuja kwa duka yangu hivyo tu mtu akiingia na kujanga anauliza Mbuitu vipi bado wako wakimpata anaosha anauliza leo naosha bibi you know our names match Mbuitu Wambui Wambui Mbuitu Wambu Wambui Mbuitu so niwe nayoka kugatura kauga Uria ndo aingi moe Mbuitu ni wakwa no Wambui matulitio so mwaka tukaendelea hivyo sasa vile nilianza kuweka picha kidogo kwena mrata wa kwa Facebook ani inbox ile etagwa Kate Ireri akenjira no ende kumenya uhusiano wako na Mbuitu nenda amwere so akakuwa concerned na akafurahia na akaniambia vile nimekuwa nikifanya ningole tungeruda wera mwega right so akinjira ekondomera 10,000 jikire Mbuitu shopping ya 5,000 na the other 5,000 jikire shopping right so alinitumia 10,000 so mimi nikaamua hiyo 10,000 I sacrifice it all kuendelea bangilite so with the 5,000 kithi kutus na Mbuitu ngemugurira mattress beddings new clothes kaidia menyerete cia wa muthate ugithiri ukimutwara duka-ini agure agekuo njega na agikena muno tondu ajira ni mwikaru matuko maingi muno atagumite gacagi karia kamihirika kenda muthenya nginya musakuthi musakuthi ugithi ukimugurira riu na riu niguo muturire riu ukoretwo uhana aya muturire mwana guku mbere riu murabanga atia riu so nikwenda na bago kama bikona kutingi kwa manja
after double and then another friend, there's another friend, Angel nego to gift na t-shirts. So akanitumia pesa pia. Na tondo ndonete page ya Baba Collections making it me now fine. So I bought t-shirts. Baba Collections. Nekethari Wendo ndi umoke matumenye. After I bought t-shirts, nenda pressure ka wachiko muno. Andu mire t-shirts icio tondu ndiendaga uciara tugurire one takaringi Thabari ile mbeca tandirarire mbeca kana something of the such. After tutumira ni anjirire atirire tondu narorire profile picture yakwa no ende kumenya nikari ndu kirathi na mbere nina ndamwereirie and that is when she wrote my story na kayeka and that is when andu manjire gutumenya andu maranjire gutumenya. Good. Riuri ndenda unjiria atiriri riu briefly in summary riu gwataniro ya nyinyi riri ikinye telefoni iriku thaa ici. Okay, so ndatiga ndona 5,000 no agikingwenda nyomba na tutengige karanja. Even before that picture went by, the picture started going viral. Nenda mekide ko mobilize andu bautu ikaraga na makira respond wega na nikenerera walitusaidia wa 50 wa 100 wa 20 wengine unga yenye tu mtu alikuwa nayo Mungu amembariki. Na on Sunday kimeke kwa kanyomba kani mwakire ko kwa Mbuitu. Kwa muciĩ. Koguo mwina kanyumba murakire karu mucigana kandaka ye murakire kanyumba ka ndoro kare ru mwenda mauma guku muguthii ru guikara inyueri. Wow ngororaga ndwara ndikororaga na uru ngororaga nyonekana no ndimutware na haha athondekwo etiguo nyanga ndakihitia na mundu ajira ati ndarora ndwara ciaku ningi riu ti kwa ndima ya ndwara ciake no riu ngwendaga ithondekwo tondu ici no hote guthondekithia nake mundu wa magego agiuke. Aya riu ri murathi muraka kanyumba ka ndoro andu ni mokire gutetereria ngia kana gagithira riu tungiona mabati ri tungiona mabati no muhote gwaka kanyumba kegega ka mabati gukira ka ndoro. Atia no muhote na no mwende gwaka kanyumba kegega agwaka mwena ho tando ria rorete haria gwaka beho wina mugunda wigana atia kwanyu kenjuge reta kampo dio uga kunje no hagwaka heho riu Mbuitu na Wambu me haha andu aria othe maroragia andu acio meku riu twi nao haha angikorwo aya ni marahotete muna kanyumba kau karakirwo na kindu becigana kau ka ndoro katugiona kira twabuthirire muno no ngathirire tondu ni ndakirugire andu ngima aiezi pita 7,000 hapo ngiri mugwanja kaigina mabati ariki kaiguru gatari kindu kena mabati no ni makuru ni second hand ye na ni njui ni tugucera kwao muthenya umwe na ni waigua ma ngiri mugwanja ni ciraho mateithirie gwaka kanyumba karia marathie guikara mari o eri ngiri mugwanja ngeciria Ngai angiteithia tumahe mabati haha na tumahe mbeca mathie magure muti mature mbau andu aya no make kanyumba kega ka mabati kau marakire ri magatue riko kana tiguo riu murugagire karia na ko gaka mugwa kari gakorwo na sitting na bedroom inde muturire rwathie na mbere ni njui arata ko hari maundu mungika family no ndigucoka kuria Kirinyaga mebere kenda uria yukire Nairobi tondu ndingikihotire guthie kuo umuthi no ni njui ati but hajasema wameoana heta bomba thereria hau leo ni ndo wa hizo challenges zenye zimekuwa na kutingira kile kingala pamoja koguo kire kigiritio we ni wendete Mbuitu biu murore mwire uguo Mbuitu yes ni wendete Wambui
ye murore mwire uguo ningwende haya no mwenda riu ri kugu riu muturire wanyu ri kire ona kigiritie riu ona mugithamire kuu na mwambie guikarania inywe riri ni gukorwo mutiri na handu ha guikara niguo no mwende kugia na handu ha guikara